Veseljačenje z mamo Manko. Ker ste vi tako želeli. Naravnost iz Razbor na Dolenjskem. Smo šla z mojim možem Karlom lansko leto na počitnice v Grčijo. Ja, kar velika ciganija, ne? Samo imajo pa lepo vreme, pa lepo morje, pa odlično hrano, pa ljudje so fajn prijazni, ne? Ja, so naja pa prijatelji opozorili, da naj se merkava prevarantov. Sploh taksisti menda tujcem zaračunavajo duplo, dvojno, ne? In da jim nikoli naj ne plačeva, kakor hočejo, in da naj z njimi barantava. In res, na letališču smo poklicala taksi, halo, ne? In taksist najo je odpeljal do apartmaja. In ko smo prišla, kaj je rekel taksist, tole bo 20 evrov parakalo, lepo prosim. Pa sem jaz prevzela besedo, sem rekla, ne, poslušajte, spoštovani, gospod taksist, poznam jaz take, ki ste vi, ne? So naj upozorili, sigurno ste nama zaračunali dvojno, od mene dobite samo 10 evrov in niti centa več. Pa je pa še Karl rekel, pa tudi od mene jih dobite sem 10 in niti centa več. Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na Veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko so Trisa prikolice. Tale naša, skozi za mano hod, kakor je na parkolca. In kamor ne morem iti. Avtomobilske, gozdarske ali pa traktorske parkolce. Ni da ni. Trisa.si.